Siyanibingelela. Inkulumo namhlanje isuselwa kwabaseKorinte besibili chapter number 5 verse 21. Ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kukaNkulunkulu. Isikhulumo sanamhlanje uThabani Mthethwa. Asinibingelele bazalwane egameni lika Jesu Khrestu. Namhlanje kunanayi imibuzo engifisa ukuthi siyibheke futhi siyiphendule. Kungani uJesu Khrestu unguyena yedwa emhlabeni wonke jikelele osindisa abantu ezonweni zabo? Kungani kunguJesu kuphela okwazi ukuhlanganisa abantu noNkulunkulu? Kungani uJesu Khrestu kungena kuphela indlela neqiniso nokuphila engekho umuntu ongaya kuNkulunkulu ngaphandle kwakhe? Kungani lingekho elinye igama elinikeziwe kubantu ukuba basindiswe ngalo ngaphandle kwegama lika Jesu Khrestu? Impendulo yale mibuzo siyayithola lapha kwabaseKorinte besibili chapter 5 verse 21 ofundeka ngalendlela. Ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kukaNkulunkulu. Ongasazanga isono indodana kaNkulunkulu athi umefakaza ngayo uNkulunkulu esezulwini athi le indodana yami engithokozile ngayo ilaleleni. uNkulunkulu akekho umuntu akafakaza ngaye ngalendlela ngaphandle kaJesu Khrestu. Kodwa uma izwi likaNkulunkulu lifakaza likhuluma ngabantu uNkulunkulu, uma ekhuluma ngabantu abadalile lithi izwi likaNkulunkulu akakho lungile, akakho noyedwa, bonke baphambukile, baphenduka into engenamsebenzi walutho. Uthi akakho namuntu, uthi akekho namunye owenza okuhle, akakho owesaba uNkulunkulu phambi kwamehlo abo. UGenesis chapter 6 lithizwe uSimakade wabona ukuthi ububi babantu sebubukhulu emehlweni, sebubukhulu emhlabeni, nokuthi izizindlo zenhliziyo zabo zihlala zizimbi njalo. And kuverse 6 uthi uNkulunkulu wazisola ukuthi umdaleleni umuntu. Ibona ufakazi kaNkulunkulu ngomuntu. Kodwa nabo ubufakazi uNkulunkulu abufakazayo ngendodana yakhe uJesu Khrestu. Umapostoli Paul ethi ongasazanga isono ugcizelela iqiniso lokuthi uJesu Khrestu akaze kube nasono nakanye kuye kusukela ekuzalweni kwakhe kuze kufike ekufeni kwakhe, akaze asazi isono. Nabo ubufakazi izwi likaNkulunkulu elisinikeza bona uma likhuluma ngoJesu Khrestu. kuPetru wokuqala chapter 1 verse 19 uthi kodwa nahlengwa ngegazi lika Jesu Khrestu elinqabileyo onjani na kungathi elewundlu elingenacala nasici. KumaHebheru chapter 4 verse 15 umekhuluma ngompristi omkhulu onguJesu Khrestu uthi ngokuba sinayo umpristi omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu, kodwa lowo olingwe kukho konke njengathi ebe engenasono. Kuwona futhi incwadi yamaHebheru chapter 7 verse 26 uthi ngokuba umpristi omkhulu onjengaye usifanele thina, ongcwele, ongenacala, ongenasici, owehlukanisiwe kwabayizoni, owenziwe waphakama phezu kwamazulu. uJohane umekhuluma ngalo leli qiniso ku1 John noma kuJohane oqala chapter 2 uverse 5 uthi seniyazi ukuthi yena wabonakaliswa ukuze asuse izono, akukho sono kuye. Again kwincwadi kaPetru chapter 2 u22 to 24 ufundeka kanje uthi ongazange enze isono, ekhuluma ngoJesu Khrestu, uthi ongazange enze isono nokungafunyanwanga nkohlise emlonyeni wakhe, owathi ethukwa akaze asongele muntu, kodwa wazinikela kulowo owahlulela ngokulunga. Ibona ubufakazi izwi likaNkulunkulu elisinikeza bona ngoJesu Khrestu. Uma ufunda uLuke chapter 23 abaJuda uma beletha uJesu Khrestu phambi kukaPhilathu bembeka icala bethi ufanele ukufa, kodwa uPhilathu ulokhe ephinde njalo lamazwi lawa uthi angitholanga cala lalezi zintoenimbeka, angitholanga cala lalezi zinto enimmangalela ngazo. Wonke lamavesi afakaza ngazilinye uJesu Khrestu akasazanga isono. uJesu Khrestu wayengenasono.
Kodwa lo ongasazanga isono uNkulunkulu wabeka kuye zonke izono zethu esiphambanweni. Lonke ulaka nentukuthelo kaNkulunkulu wayithwala uJesu Khrestu esiphambanweni, yehlela phezu kwakhe. uJesu Khrestu esiphambanweni wafa endaweni yezoni. uNkulunkulu wathitha uJesu Khrestu sengathi uphilile impilo ephilwe yithina, impilo yesono neungamthobeli uNkulunkulu. uNkulunkulu ngenxa yalesi senzo uNkulunkulu ngenxa yalesi senzo ukulunga kukaJesu Khrestu ukubalela kwizoni ukuze zilungisiswe phambi kwakhe. Isona kuphela isizathu esenza ukuthi uNkulunkulu akwazi ukwamukela izoni, zixolelwe izono zazo ingenxa kaJesu Khrestu kuphela. Iyona kuphela indlela uNkulunkulu amukela ngayo izoni, ukulunga kaJesu Khrestu. Wonke umuntu ozobe engena eminyango wezulu sisodwa kuphela isizathu sokuthi ekwazi ukungena amukeleka uJesu Khrestu kuphela. Umpostoli Petru uthi ngenxa yalesi sizathu, ngenxa ukuthi uJesu Khrestu wenziwe isono, wathwalisa izono zethu, lo olungileyo wayengasazanga isono, uphetha ngalamazwi usethi ayikho insindiso ngomunye, ngokuba alikho elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimele ukusindiswa ngalo. Insindiso ingumuntu munye kuphela, uJesu Khrestu. Nguyena kuphela wafa ngenxa yezoni, wathwala izono zabantu kodwa ebe engolungileyo. Munye uNkulunkulu, munye umlamuleli phakathi komuntu noNkulunkulu, ngumuntu uKhrestu Jesu, owazinikela ukuba abe inhlawulo yabo bonke. Zonke izindlela ezibekiwe ngabantu aziyi uNkulunkulu. uJesu Khrestu kuphela indlela eya kuNkulunkulu, njengalokhu sesibonile isizathu sokuthi kungani kuJesu Khrestu kuphela. Bonke uNkulunkulu abakhonzwa ngabantu emhlabeni angeke bebayise kuNkulunkulu. Amadlozi abakithi abangasekho angeke basihlanganisa noma basixhumanisa noNkulunkulu. uJesu Khrestu kuphela, uJesu Khrestu kuphela, ngokuba nguye kuphela olungile futhi nguye kuphela owafayo, nguye kuphela owathabatha izono zabantu. Imisebenzi yethu yonke yokulunga angeke yasenza ukuba samukeleke phambi kukaNkulunkulu. Ukulunga kaJesu Khrestu kuphela. Ngisho izinyembezi zethu zokuphenduka angeke zahlanza izono zethu. Thomunye umhlabeleli wesizulu ukuzama nokuyeka izinto ezithize, konke lokhu kuyahluleka ukusula izono zethu. Bese uphetha ngokuthi kodwa sengethemba igazi likaJesu Khrestu elaphalazwe esiphambanweni. NgoJesu Khrestu kuphela sesingamukeleka phambi kaNkulunkulu. Ingakho izwi likaNkulunkulu ngenxa yalamazwi, ngenxa lesi senzo sikaJesu Khrestu, ukhomanda lokhu kubona bonke abantu abangaphansi komthunzi welanga ukuba baphenduke namhlanje ezonweni zabo. Izwi likaNkulunkulu lithi namhlanje ilanga lensindiso. Ngakho ke wonke umuntu oyisoni ufanele ukuphenduka, akholwe ukuthi ngempela uJesu Khrestu ngenkathi efa esiphambanweni wayefa endaweni yakhe, wayefa endaweni yezoni, akholwe lelo qiniso ukuze asindiswe. Lithi izwi likaNkulunkulu zonke izoni ifanele ukukhala enkosini ukuba azihawukela. Lithi izwi likaNkulunkulu sifanele ukuthi sonke sikhuleke egameni lenkosi yethu uJesu Khrestu ukuze kube khona insindiso. Ayikho insindiso ngomunye umuntu, igazi likaJesu Khrestu kuphela elikwazi ukuhlanza izono zabantu. Ngakho ke ukuze wonke umuntu esindiswe, noma ngabe umXhosa, noma ngabe umZulu, noma ngabe uMpedi, noma ngabe uphesheya kwelwandle, noma ngabe useNdiya, igama likaJesu Khrestu kuphela elimisiwe ukuba abantu besindiswe ngayo. Iyona kuphela indlela emisiwe ukuba sisindiswe ngayo, uJesu Khrestu kuphela, ngokuba nguye kuphela olungileyo, nguye kuphela owayengenasono, kodwa futhi nguye futhi owathabatha izono zethu esiphambanweni ukuze ngokulunga kwakhe bese siyamukeleka phambi kaNkulunkulu. Amen. Sibonge kakhulu ngokusipha indlebe. Uma ufuna imininingwane egcwele siyatholakala lapha kwiwebsite livinghopepmb.co.za. Intshumayelo eqoshiwe efana nale ziyatholakala ekhasini lethu uYouTube Amandla Ensindiso Podcast naku Spotify Amandla Ensindiso Podcast. Siyabonga.